Muingi wa itura ria Kinyogori Limuru urendekithia mwene kandarathi uria wahetwo wira wa gwikira barabara ya kuingira itura riri rami kuma Limuru tauni atunyukithio wira ucio. Maugite kuma riria aheirwo wira miaka 3 mithiru ndari aruta wira uyu otiga kibao giekirirwo na ndaigana ona kwanjiriria gwaka barabara ino. Barabara ni ahetwo bia na tukona contract na karehe ginya matinga makambia kuri mabarabara ino na makirima na makambia guthondeka na gutinia ngiri na kuwika ati bare ri ithu twaciarirwo turereirwo Kinyogori na tuturite fareno kuma ni riria ndemenyire gitwara iria nderi na mahua hari hapa Reithram tutire twathondekera. Kuringana na ahuthiria barabara ino makoretwo marituhirwo ni mithiire na kumana na guthuka gwa barabara ino igatuika itumiro ria mikora na uguo wiki nai ukongerereka. Tondida kwa thudua bureno barabara ino kogwa itio pio nginya cia icokaga Limuru kuria mwenore wa barabara mwenore uki nikuo nduthi icokaga nigethe hota ukinya mwana Kinyogori agiko kiria ni gia thirikari tubataire gukorwo fareno ina na fareno tiaira fareno iratuma nie thia fate 87 km twenda barabara kirago alie githungu alie Gijeremani alie lugha mzuri barabara ongea na minister wa land barabara tudiwe twenda eke action na nikitwenda kumukora tumunege petition athondeke barabara ino niguo adwari Kinyogori matukia guteithika. Mubunge wa Limuru Engineer Kirago Chege akiuga ni mararaniria na utongoria wa ruhonge rwa waki wa barabara aria maheanite wira uyu niguo mwene kandarathi uyu acenjio na acokie mbeca iria ambite kurihwo iria atanyitwo kwanjiriria wira nacio. Kabla sijaingia nilikuta watu wengine wakapeana hiyo contract wakafanya sarakati kwa sababu ilikuwa ya kutafuta kura. Kwa hivyo yule alipatiwa hakujenga, kama hawezi kufanya kazi ni aende, because the government also gave him the advance money, but sasa akaenda nazo. So we will continue doing whatever we can on the infrastructure. Handu-ini ha Inooro TV kuma Kinyogori Limuru kaunti-ini ya Kiambu. Jetagwo Charles Gikuga wa Kariuki.